Yes, ikaze nanone nshuti bakunze wacona kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryoheye nibihe, nizere ko mukomeye muri amahoro aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Abatamerewe neza ndabizi ko bibaho kandi ko muhari. Reka mbifurize gukomera ndetse no mu byukuri no gutabarwa, kuko ukuboko kwiteka mu byukuri guhora gukora imirimo y'ibitangaza. Nago kugomba kubura kubikorera mwe mudubana natwe cyangwa se mudukurikira. Ndabasabiye rero turi ku munsi wo kwa gatandatu mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 2 Gicurasi 2026. Nimyemerere dusangire iyi mpamba y'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turebera hamwe uko situation imeze. Mu makuru yatambutse twabwiye case ya Joseph Kabila wafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho imitungo y'ubungubu itakimubarizwaho. Turaje turebere hamwe noneho Kabila nawe yasubije Amerika, ariko kandi se no kwisubiza gusa, ahubwo noneho Joseph Kabila ashobora no kwifashisha abanyamategeko mu guhagarika ibi bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamufatiye zimushinja gukorana ndetse no gushyigikira umutwe wa M23 ugamije gukoraho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Chilombo. Hanyuma indi nkuru yihutirwa cyane iravuga ko General Sultan Makenga, komanda mukuru wa M23, uyu rero Makenga yatangaje ko AFC M23 idashobora gusubira inyuma. Ababitekereza ko bishoboka n'ababirota ko bizaba rwose abo ngabo ni basubirwaze amerwe mwisaho, kubera ko ubutumwa General Sultan Makenga mu by'ukuri komanda mukuru wa Armée Révolutionnaire Congolaise buratanga ubuhamya bw'uko mu by'ukuri bitazigera byora cyangwa se bishoboka n'akana gato. Ibi yabivugiye he? Yabivugiye iki? Reka nze mbive imuziri muzingo muri aya makuru. Muramenya byinshi mwahishwe mu by'ukuri kubijyanye n'umwanya Repubulika Demokarasi ya Kongo yahawe mu by'ukuri mu muryango w'abibumbye. Tumaze iminsi tubivugaho ko Kongo yabonye position cyangwa se yahawe inshingano mu muryango w'abibumbye. Ndaje mbabwire mu by'ukuri icyo Kongo isabwa gukora muri uyu muryango n'ibindi bihugu bifite inshingano muri umuryango. Turabigarukaho. Muri Uvira, ahangaha muri Uvira, mujyi wa Uvira umutekano ni muke cyane. Impungenge z'umutekano muke zikomeje kuba zose, ubwicanyi, ubusahuzi ndetse n'ibikorwa remezo bikomeje gusengwa n'abo ku ruhande rwa coalition bikomeje kuvugwaho cyane. Aka kanya turabira hamwe inkuru mbi cyane turuka muri uyu mujyi. Hishwe umukobwa ukiri muto warashwe na wazarendo. Ni mu kahe gace? Yarasiwe iki? Ese umutekano wifashe ute muri Uvira? Turaje tubikomozeho. Hanyuma ndababwira ko Retired General Ibingira yasubije abavuga ko abahutu, nyaboneka abantu bavuga abahutu cyangwa se abavuga ko ngo abahutu, murabizi ko mu Rwanda hari ikintu cyitwa uburinganire, ubumwe, ndi umunyarwanda, donc ubwoko ntibukivugwa cyangwa se ntibukiriho, kubera ko twasanze icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Gahunda ya ndi umunyarwanda, gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, imwe mu nkingi ikomeye mu by'ukuri u Rwanda rwegamiye. Inkuru nshaka kubabwira ahangaha, ndashaka no gukebura abantu bakibyitiranya cyangwa se bakitiranya u Rwanda, bakibona u Rwanda nkaho ari uko rwahoze ariko rukiri. U Rwanda rwabereyemo amahano ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994. U Rwanda aho abanyarwanda bishe bagenzi babo babaziza inkomoko, uko bavutse n'ubwoko. U Rwanda aho abanyarwanda mu by'ukuri bakomeje kwiyubaka ngo biyubakire u Rwanda, baharanire ko u Rwanda rubaho rutekanye ndetse no miyoborere akaba hatagenderwa ku bwoko. Hari abantu rero bagira batya bakabyita ukundi, bakavuga ngo abahutu bahabwa imyanya muri guverinoma cyangwa se mu buyobozi ngo n'udukingirizo. Abo ngabo rero ndashaka kubaha iki gisubizo mu buryo ncizamanga cyangwa se nemye, kubera ko ntabwo numva ko bikwiye kuba bikivugwa muri ubu buryo, kuko tumaze kubona resurgence cyangwa se tumaze kubona umusaruro wo kubaho abanyarwanda bashyize hamwe, nta macakubiri, nta rondabwoko ndetse nta macakubiri nyirizi. Nibwo buryo bwiza wabyumvamo. Ariko aka kanya abo bantu bavuga ko abantu b'abahutu cyangwa se mu bwoko bw'abahutu bari mu bibozi ari udukingirizo, mbazana igisubizo gikomeye. Ndagira ngo baze kucyumva neza, cyangwa se bakurugutire bumve ukuri muri iyo nkuru nshaka kubabwira. Ubundi asigaye nyuma yo kubibabwira mu by'ukuri bahinduke. Hanyuma nibadahinduka
izindi ngamba cyangwa se ubundi bukangurambaga cyangwa se ubundi butumwa bwo kubagenera nabwo burahari. U Rwanda ntabwo rukiri mu bijyanye n'amoko ngo uvuge ngo uyu ni umuki, uyu ni umuki, uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, uyu ni umutwa. Oya, ubu twese turi hamwe, twese turi umwe, ndetse dushyize hamwe mu kubaka u Rwanda rwatubyaye, u Rwanda rwa Gasabo. Aka kanya ubutumwa bagenera n'ubwatanzwe na General Retired Ibingira, rwose ndagira ngo mubwumve neza, ndetse mubwumve neza. Noneho ba bantu banga u Rwanda, bya bigarasha bikorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndashaka kubiha ubutumwa. Yes, ubwo rero abana natwe mubane natwe kuva ku munota mbere kugera ku nyuma, turanyarukira muri Kisangani, aha ni mu ntara ya Chopoto, babwira inkuru y'abasirikare bagera kuri 84 ba FARDC bakurikiranyweho ibyaha bikomeye mu by'ukuri. Hanyuma kera kabaye Kinshasa, sinzi niba byagenze bite, ariko Kinshasa yemereye Croix Rouge kujya gutabara imbabare zo mu Minembwe, turabikomozaho muri aya makuru. Hanyuma ndababwira ko EDPS yatangaje imyigaragambyo yo gushyigikira ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye Joseph Kabila. Iyi nayo ni inkuru tuza kuba tuvaye muzini muzingo. Ubwo rero nari makuru agezweho mu karere k'ibyaga bigari, turagarukaho gatanu ku kandi mbahaye ikaze, nanabibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ibakwe Media TV ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi mu by'ukuri nta kindi usabwa uretse kubiduharira. Ubundi gusabe nakugezaho, kanda like aho hasi kuri like, kandaho, hanyuma utanga igitekerezo cyangwa se ushyire agatima muri comment. Ikindi unasangiza abandi aya makuru, share, hereza abantu muri groupe urimo, bumve amakuru agezweho, bumve mu by'ukuri ukuri kuri muri aya makuru, kuko ntabwo Ibakwe Media ari cyo makuru cyo kuza kukubwira amakuru y'ibihuha adahari. Yes, hanyuma ni munyemerere nsuhuza abantu bacu bari hariya mu mujyi wa Goma, barahari. Abari i Kigali turabasuhuje, tubateye yambo kabisa, mujye mumbwira muti nyabuneka bwana Fagi Kayinamura, ese umeze ute mu ntere yambo. Yes, nimero 0788432107 0788432107 ni nimero yacu ya WhatsApp. Watwandikira cyangwa se ukaduhamagara, wanyandikira cyangwa se ukamamagara wifuza ko twungurana ibitekerezo nyirizina, ushaka mu by'ukuri gutanga comment kudufasha mu bijyanye n'amakuru. Birumvikana ko hari abantu bafite ubusesenguzi bifuza gutambutsa, rwose tubahaye ikaze kandi murishimiye cyane, muhawe ikaze irambuye inoze iryoshye, kuko uru ni urubuga rwanyu namwe. Hanyuma nimyemerere turebere hamwe noneho ibyaya makuru ari kuvugwa, duhereye kuri case ya Joseph Kabila twaze tunagarukaho. Kabila Kabange, former president wa Republika Demokarasi ya Congo, wafatiwe ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu rwose arazira M23, kandi koko ibihano by'uko ashyigikira M23 bifashwe mu gihe nawe akomeje kugaragara mu by'ukuri mu matware ya M23, ndetse bigaragara ko bya bindi ashinjwa na Amerika, bya bindi ashinjwa na guverinoma Kinshasa byo kubashyigikiye umutwe wa M23, nawe ubwe hari amagambo agiye atangaza ashimangira ko ashyigikira cyangwa se ari kumwe na Alliance Fleuve Congo M23. Icyo nshaka kubabwira ahangaha, ejo twabigarutseho tubivimuzi ko Kabila yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nawe icyo yakoze yaje abivugaho, cyangwa se ntabwo yahise ajya kwihisha, yahise agira ati abivugaho. Kabila uri Goma ahari M23, kuki ariyo? Kuki atekanye ntawe umuvogera? Biva kuki? Nuko Goma itekanye, cyangwa hari undi mutekano nyirizina M23 imugenera, cyangwa se imuha, cyangwa se uburyo arindirwa umutekano? Hamaze iminsi havugwa yuko Kabila ndetse na General Laurent Nkunda aribo beguriwe urugamba hagati mu by'ukuri hariya murasirazuba bwa Kongo, ko hari n'umutwe ugomba gushingirwa hariya muri teritwari ya Walikale, ari muri Kivu y'Amajyaruguru, kaburi mu mugambi wa Joseph Kabila wo gukora ubutegetsi bwa Tshisekedi uzanakomeza guharanira impinduramatwara. Ari naho ababivuga avuga bati M23 izagumaho, AFC ise nitandukanye na M23, ubwo mu buryo bwo guha kugira ikintu, kugira Suvora RDC ihuriro rikomeye. Sinzi uburyo babitangaje, ariko bavuze ko AFC Suvora RDC ku bijyanye no gukorana na M23 bizasa nk'ibihagaze, kugira ngo mu by'ukuri intego nyamukuru zigerwaho. Kabila akavuga nk'umuntu wafashije M23 kumvikana cyangwa se kurangurura ijwi ku ruhando mpuzamahanga,
kuko ubwo yavaga mu buhungiro hariya i Pretoria muri Afurika yavugaga ko yagiye kwiga nyamara yari mu buhungiro yarahunze Kinshasa ashaka kumwivugana. Kabila yaragarutse aca Uganda ishinjwa no kuba yarahaye inzira Joseph Kabila, aca ngo no mu Rwanda rwo nuko rushinjwa kuba yarahaye inzira AFC cyangwa se Joseph Kabila, ndetse birumvikana ko ibyo u Rwanda rushinjwa byo ni byinshi ntabwo twabigarukaho ngo tubivimuzi kuko ni byinshi twabwakwira bugacya. Ariko Kabila noneho murabizi ko arashinjwa kuba imyaka yose 18 yayoboye Kongo yarakoreye mu nyungu z'u Rwanda. Ibyo ni ibyo bo kurane rwa guverinoma Kinshasa bashinja Joseph Kabila Kabanga bavuga bati imyaka yose yakoze ari umugambanyi, ntago dukwiye kuba twagira gute twakwizera. Ubwo rero yashinjwe kugambanira igihugu ndetse no gukora ubutegetsi buri kubigambirira, ariko noneho byamuviremo gatirwa igihano cy'urupfu ndetse no gufatirwa imitungo ye no kwamburwa impeta zose. Murabizi ko Kabila yari umudepite, yagombaga kuba ari umudepite yagombaga kuba mu by'ukuri ari umuntu ufite ubudahangarwa, ariko yaje kubwamburwa ubuzima bwe bwose. Aka kanya rero nawe aravuga ati ubutegetsi bwa Tshisekedi bw'igitugu na ruswa n'ikene wabo ugomba kuvaho hasi hejuru, bizagerwaho bite? Kabila rero murabizi ko yahagaritswe cyangwa se yafatiwe ibihano na guverinoma ya Kinshasa. Leta zunze ubumwe za Amerika rero nazo ku munsi w'ejo zabikozeho, zirashishimura zitarahanwe kandi rwose nta mutungo we muri Leta zunze ubumwe za Amerika agomba kuba cyakisesinga. Ubwo rero kuva ku wa 30 Mata nibwo urwego rushinzwe imari muri Leta zunze ubumwe za Amerika rwatangaje ko rwafatiye ibihano Kabila nyuma yo kumushinja gutera inkunga ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu mugabo wayoboye ikiriya gihugu muri cyangwa se mu gihe cy'imyaka 18 biciye mu itangazo ryasohowe n'ibiro bye. Ndagira ngo rwose imitangagira bikwe mu itangazo ryasohowe n'ibiro bye, yavuze ko yakiranye gutungurwa kiriya cyemezo, avuga ko ari icyemezo kidafite ishingiro rikomeye, ngo gifite impamvu za politike kandi gishingiye ngo ku birego bidashyigikiwe n'ibimenyetso bidashidikanywaho. Ibiro bya Joseph Kabila Kabange byavuze ko kuva mu mwaka wa 2001 ubwo yafataga ubutegetsi kugeza muri 2019 ubwo mu by'ukuri yabuvagaho hakajyaho Tshisekedi, ngo yatangiye ibikorwa byo kongera kunga igihugu, kugarura amahoro buhoro kunga abanyekongo, kubaka bundi bushya leta ndetse no kugarura ituze mu karere k'ibyaga bigari. Byavuze ko ku butegetsi bwa Kabila aribwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuye mu ntambara y'akarere, yari yarayisenye bikomeye, isubirana ubumwe ndetse ngo isubirana ubumwe bw'inzego za leta, ngo kandi igira ku nshuro ya mbere mu mateka yayo ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro kandi mu buryo bwubahirije umuco wa demokarasi. Murabizi ko kuva ubwo Tshisekedi yahabwaga ubutegetsi, Kabila mu by'ukuri na Tshisekedi bahererekanywa, nibwo bwa mbere habaye ihererekanywa ry'ubutegetsi mu bikozwe mu mahoro. Joseph Kabila yasimbuye ise uburyo yagiyeho twabigarutseho, murabizi namwe. Laurent Desire Kabila yagiye ahiritse Mobutu Sese Seko, intambara ikomeye cyane. Kabila ajya mu kimbo cyase, ariko Kabila avaho, Tshisekedi yamusimbura, byabaye mu mahoro ndetse biba mu bwisanzure. Bikavuga ko ariko mu by'ukuri byabaye umugambi wa Kabila, ko afite umugambi wo kuba yagira ate yaha Tshisekedi ubutegetsi hanyuma akamukoresha misiyo ye. Ariko Tshisekedi ngagiye ku butegetsi akora ibye uko abyumva, yarenjinga uko politiki ye igomba kugenda, birangira atacyumva amabwire ya Perezida Joseph Kabila wamuhaye ubutegetsi. Murabizi ko na Colonel Nangara byivugiye ati ninjye wamushyizeho, njye rwose ninjye wamwibye amajwi, kuko hari hatowe Martin Fayulu waruhanganye nawe. Ibyo ntabwo tubigarukaho. Hanyuma ubwo ngubwo kubwa Joseph Kabila icyemezo cya Amerika nkuko babivuga ngo kiratangaje cyane, kubera ko gishingiye kubivugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bushobora gutanga ibimenyetso bifatika bishyigikira ibyo bwamushinje imbere y'ubutabera bwa gisirikare bwa Kongo bukorera mu kwaha kwabwo. Yunze miti kubw'ibyo icyo cyemezo gishobora gufatwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Afurika no ku isi yose nk'inkunga ihabwa igitugu n'akarengane, nk'uruhushya rwo gucecekesha buri wese uvuga ugamije kurwanya ruswa, kunyereza umutungo w'igihugu no kwiharira ubutegetsi. Ubwo rero mu yandi magambo ngo nk'inkunga ihabwa ubutegetsi busimbuza leta agatsiko k'abantu
bukitiranya kwihorera n'ubutabera kandi bugakoresha impamvu z'umutekano mu gukandamiza no kwica abatavuga rumwe nabwo. Joseph Kabila Kabange yongeye gushimangira ko ashyigikiye ubumwe bw'igihugu, ubusugire bwacyo, amahoro mu gihugu cye ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'igisubizo cya politike kirimo bose ku kibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu munyapolitiki kandi yasabye ko uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwagira umumaro ugaragara mu gushaka igisubizo kirambye ku bibazo byugarije Kongo, bitari by'umutekano gusa kandi bitabera gusa uburasirazuba, cyangwa se ngo bitareba gusa uburasirazuba bw'igihugu. Ibi rero ngo ni ibibazo birimo imiyoborere ya politike n'ubukungu ngo kandi bigira ingaruka ku gihugu cyose. Kabila rero yashimangiye ko amahoro natuba, cyangwa se ngo amahoro ngo ntazubakirwa mu gufata abaharanira imiyoborere myiza, kubazwa inshingano, ubutabera n'ubwiyunge bw'igihugu nk'abanyabyaha. Hanyuma yunzemo ko agomba gusaba abanyamategeko be gukoresha inzira zemewe kugira ngo abarwanya icyemezo yafatiwe, kugira ngo arwanye icyemezo yafatiwe biciye mu gusaba ibimenyetso bifatika cyangwa se ngo byagishingiyeho mu kumuhana ndetse no kurengera icyubahiro cye, amateka ye n'uruhare rwe mu guteza imbere ituze rya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aboneraho guhumuriza ndetse no guhumuriza abanyekongo bakomeje kugirwaho ingaruka n'imiyoborere iriho, abizeza ko agomba gukora uko ashoboye atitaye ku gitutu icyo ari cyo cyose kugira ngo agarure demokarasi, ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubumwe bw'igihugu, aribyo bizatuma habaho amahoro nyakuri kandi arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo ngibyo Joseph Kabila yavuze. Murumva ko bishoboka ko azifashisha abanyamategeko kugira ngo ibi bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze bihabwe igisobanuro, amenye neza icyo azira, kuko aravuga ati njye naharaniye ituze ry'igihugu, naharaniye amahoro y'igihugu, naharaniye kurwanya ruswa n'icyene wabo n'akarengane, mu by'ukuri naharaniye ko amahoro agaruka asaga mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ibihano nk'ibi nziyambaza abanyamategeko kugira ngo mu by'ukuri hamenyekane igisobanuro cy'ibi bihano nahawe. Nibyo ngibyo, nta n'ubundi busesenguzi nakongeraho cyangwa se nta yindi ngingo nakongeraho, ahubwo mwimubana natwe 5-5 mutanga ibitekerezo. Ese Kabila ajuririre ibi byemezo yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ese zabifashe zitabizi neza ko zigiza nkana ku ruhare rwe, cyangwa se zashingiye ku bimenyetso bifatika nazo zaba zifite bishinja Kabila kwenyegeza ikibazo cy'intambara muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo? 5-5 rero muri comment section mwemereye gutanga ibitekerezo dusangire. Hanyuma M23 ikomeje urugamba muri no minsi, ntabwo ari gufatwa ibice. Ndagira ngo babwize ukuri, ntabwo M23 iri kwigarurira ibice, ariko birashoboka ko ejo bakubura intwaro bagafata ibice, bagafata Uvira, bagafata ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Tumaze iminsi bigaruka ko imyiteguro ikomeje hagati y'impande zihanganye. Aka kanya abatekereza ko M23 ishobora kurekura ikava kwizima ikarekura ibice byose yafashe, ndagira ngo basubize amererwe mu isoko, kubera ko ibitangazwa na Operator Karahabutaka General Sultani Makenga ariwe komanda mukuru wa ARC birasubiza amererwe mu isaho abumvaga neza ko M23 izarekura ibice. Kurekura Uvira siko kurekura Kivu y'Amajyepfo yose, siko kurekura Bukavu, Kamanyola na he. Kurekura icyo gice cya Uvira abenshi babishingiye bavuga bati gufata Uvira uburyo byasabye kwiyuhakuya, birashoboka ko rwose nubwo bayirekuye n'ibindi bice babirekura. Ndagira ngo mwakira amakuru akomeye cyane kandi abaca intege, ndavuga abatekereza ko bishoboka. Umugaba mukuru w'abarwanyi b'ihuriro Alliance FF Congo M23 General Sultani Makenga yatangaje ko nta gahunda bafite yo gusubira inyuma mu rugamba rwo kubohora Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa yabutangiye mu kigo cy'amahugurwa cya Kanombe muri teritwari ya Rucuru ku 30 Mata, ubwo AFC M23 atangizaga icyiciro cya kabiri cy'amahugurwa yahawe abayobozi mu nzego zibanze bakorera mu bice biri mu ihuriro, cyangwa se biri mu bice ihuriro Alliance FF Congo rigenzura. General Major Sultani Makenga yagize ati igihugu cyacu cyangiritse igihe kirekire, cyangijwe na leta ya Kinshasa n'abanyapolitiki bashyize inda zabo imbere, bamunzwe n'ivangura, basenye igihugu cyacu, mwarahunze bitewe n'aba bantu b'i Kinshasa.
avuga ko imikorere mibi ya leta ya Kinshasa nyine yateje ibibazo byinshi muri FARDC igomba guhagarikwa, kandi ko AFC M23 ngo idashobora no gusubira inyuma mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ati urugendo rwo kubohora igihugu cyacu ntiruzasubira inyuma. Nk'abayobozi b'uyu mutwe turagira ngo tubizeze ko tutazasubira inyuma, tuzakomeza tujya imbere. Namwe abayobozi bo mu nzego z'ibanze mugende mubwira abaturage batuze, bahinge, borore, bacuruze, ntibahangayike. Ni ubutumwa bwa General Sultan Makenga. Makenga yasabye abahuguwe kwigisha abanyekongo bakorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ko bakwiye kwitandukanya nawo kuko bo ari abavandimwe abogize bagataha mu Rwanda. Ati izo nterahamwe zisubira iwabo, abakongomani batahe bafatanye n'abandi kubaka igihugu. Abo ni abavandimwe, ni abana banyu, ni bagenzi banyu, mugende bahamagare rwose bagaruke. Abashaka kwinjira mu gisirikare batozwe binjire mu gisirikare, ushaka gutaha tahe. General Major Sultan Makenga atangaje ko Tshisekedi n'abari ku butegetsi cyangwa se n'abari mu butegetsi bwe nta kindi bumva keretse imbaraga, bityo ko AFC M23 igomba kumurwanya ikoresheje imbaraga kugeza irangije urugamba rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero hari abantu rwose nawe mbona batekereza ko bishoboka ko M23 yarekura ibice gasubira inyuma, bati niba Amerika yarategetse kurekura Uvira bigakorwa, rwose birashoboka ko mu by'ukuri byasubywamo M23 igasabwa kurekura umujyi nka Bukavu, igasabwa kurekura umujyi nka Goma. Ndagira ngo musubize amererwa misa. Kinshasa irashaka kwisubiza ibyice kugira ngo biyorohere gufata u Rwanda cyangwa se gutera u Rwanda, ariko M23 kurekura ibyo bice ntago bizigera biragute byoroha. Iyo niyo message ngewe nagenera barota batyo. Hanyuma muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo, abari kuruhande rwa guverinoma ya Kinshasa baratangaza inkuru y'ubwoba cyane yuko M23 ishobora kwadivansinga isubiza uyu mujyi. Ariko ubwo noneho biraturuka ku makuru ari guturuka kuba kuruhande rwa guverinoma ya Kinshasa avuga bati turi kwibonera ibimenyetso by'uko M23 yabishaka kwisubiza uyu mujyi. Uvira byifasha biti muri access za Mulongwe, ubwoba ni bwose ku baturage bati nta mahoro dufite, nta tuze, ariko se amaherezo nayahe? Abakorana rwa guverinoma Kinshasa abari muri societe ko ngo ni Fadiko. Iyi societe yatanze impuruza ku mutekano wa Uvira ngo ku gitero gishobora kugabwa n'ihuriro rya AFC M23 ndetse na RDF, baravuga ko n'igisirikare cy'u Rwanda kirimo. Ni impuruza ku mutekano yatanzwe ku 28 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, igaragaza ko hashobora kuba igitero cyegereje cy'ihuriro ry'inyeshyamba. Nkuko bigaragara mu nyandiko yasomwe, ishyirahamwe ryo kwitabara ry'abanyekongo Fadiko ryatangaje ko habonetse ibikorwa byo kwimura ingabo mu midugudu ya Mugunda ndetse na Luminuko iherereye hafi hano. Iruminuko iherereye mu gace ka Mwenga muri groupe muri territoire ya Mwenga, muri Mwenga nyine. Aha ngaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, ni hafi kilometero 60 uvuye mu mujyi wa Uvira. Aha hantu bivugwa ko hifashishwa nk'aho gusanyirizwa ingabo zigize ihuriro ririmo abarwanyi ba M23 ndetse ngo na RDF, ngo n'umutware ditabara ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yatwirwaneho. Raporo ikavuga ko hari imyiteguro y'ibitero mu by'ukuri ngo bizibanda cyane ku duce twa Remera ndetse na Bijombo, hagamijwe kurenga imirongo irinzwe n'abakorerabushake mu kurinda igihugu ba FDP Wazalendo, ndetse mu by'ukuri ngo no gukomeza berekeza Uvira. Hanavuga ko rwose ibikorwa bishobora kugira ingaruka zikomeye ku karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ku gihugu cy'u Burundi gituranye n'aka gace kinafite ingabo nyinshi muri Burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Uvira zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Bagahamagarira rero Wazalendo n'abandi FARDC na FDNB gukaza ingamba z'ubwirinzi. Abayobozi ba gisirikare baraburira ko hari ibyago byinshi ku baturage nabo mujyi wa Uvira, by'umwihariko abaturage batandukanye aho batuye hirya no mu byaro bya Uvira no mu mujyi nyirizina. Abaturage ngo basabwe gutuza no kwitwararika, mu by'ukuri banashishikarizwa gukorana bya hafi n'inzego z'umutekano. Izi rero ni inkuru zisohoka zigaragaza impungenge y'abakorana rwa guverinoma Kinshasa bafitiye M23 ko yakwisubiza umujyi wa Uvira, nubwo asesenguza avuga ko bitagishobotse ko M23 yakwisubiza uyu mujyi bijyanye n'itegeko yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko Uvira itemerewe M23. Ibyo byaravuzwe. Ubwo rero Uvira, inkuru igezweho aka kanya ni breaking, ni umutekano muke.
ndetse n'ubwicanyi biri gukorerwa abaturage bahariya. Amakuru izaturuka muri uyu mujyi aravuga ko umutekano ukomeje kuzamba cyane. Mu ijoro ryo kwa kane shyira kwa gatanu hapfuye umukobwa wishwe na wazalendo. Amarira n'amarira mu baturage bahariya, by'umwihariko mu muryango w'uyu mukobwa. Nk'uko amakuru yatanzwe n'abaturage bari hafi hano muri Uvira aho byabereye abivuga, uwo mukobwa wari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 17 na 20 y'amavuko yarasuwe mu gace ka Kalimabenge ahazwi nko ahitwa ngo ni ku Pikana ni majyaruguru y'umujyi wa Uvira. Hanyuma umutangabuhamya wavuganye n'imboni yacu ati rwose twumvise urusaku rw'amasasu, nyuma tumenya ko wazalendo barashe umukobwa wari ukiri muto hagati y'imyaka 17 na 20 yarashwe na wazalendo kandi ngo yishwe, ndetse ngo yapfuye byako kanya rwose bwago ko bamurashe isasu umugongo rihenguka mu nda ahita apfa. Byakozwe nta mpamvu nyamukuru igaragara. Uyu mukobwa yazize iki? Akanya majorite se bwana Fagika yenamura uyu mukobwa wiciwe na wazalendo muri Uvira yazize iki? Nakubwira ko ntabizi, ukaba wananse ko tise nturi umunyamakuru. Nakubwira nti rwose ntabyo nzi, kubera ko nta mpamvu nyamukuru igaragazwa wazalendo yiciye uyu mugore cyangwa uyu mukobwa, uyu mugore w'ejo hazaza. Hanyuma biteye agahinda cyane. Ibi rero ni bya bindi byakomangaga M23 igatabara igafata ibice, ariko Uvira ngo ntago bayemerewe nyabuneka. Niko abasesenguzi benshi babikomoza bavuga kuba barayirekuye ngo nimwe mu mpamvu mu by'ukuri utabasha gusobanura neza, ariko irimo amacenga. Ubu Uvira ni agace gafitwe n'u Burundi. Institut yo kuvuga ngo Kinshasa irakagenzura ni FDNB, Force de Défense Nationale du Burundi. Uvira ni yandayishimiye, ariko ibiri kubera yo nyaboneka ni akamaramaza. Mu bice bitandukanye bya Mulongwe murabizi ko hamaze iminsi hakorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ahitwa Mulongwe tumaze iminsi tubigarukaho. Hamaze iminsi hakorerwa ibikorwa by'ubusahuzi. Abatuyeyo ubwoba ni bwose, baraga bati none se mu bice bya Mulongwe kw'agahinda ari kose, Kalundu, Kasenga, Kabindula, Mulongwe ubwoba ni bwose. Ahitwa Lombe ya mbere n'iya kabiri ahangaha ubwoba ni bwose. Imwe muri komine zigize teritwari ya Uvira irangwaho umutekano muke ni komine Mulongwe muri teritwari ya Uvira. Bana badukurikiye aka kanya muri komine Mulongwe, secteur ya Tombwe muri Mwenga hejuru gato, ugarutse ku ndondo ya Bijombo ubwoba ni bwose, umutekano ni muke. Abakorana rwa coalition barica bagakiza, barabuza abantu ituze mu majyana maza. Uvira birashoboka ko yatabarwa nubwo hatagaragazwa itariki, ariko ejo bundi habaye inama Igoma ubwo hari hamaze kugaragara ko Kinshasa idashyize imbere kubahiriza ariya amasezerano yo mu Busuwisi. Habaye inama ya General Sultan Makenga n'abandi bayobozi ba M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Iyo nama bavandimwe biravugwa ko yakozwe ndetse yari igamije gutabara, kurebera hamwe uko hatabarwa uyu aka gace ka Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Aka kanya rero abategereje kumva imirindi yo gutabarwa nabwira iki ni vuba cyane. Nago tuzi ngo niryari hazabaho advancing ku miji nka Minembwe ahitwa Poezero. Hari abarundi bakomeje kugenda bahasuka amabombe bakoresheje drone, ndetse bahasi kubutaka ugasanga nabo barica bagakiza. Aka kanya rero inkuru guturuka iravuga ko gutabarwa kuregereje. Amakuru angera haravuga ko gutabarwa kwegereje hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bigenzurwa na coalition cyangwa se bikorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi na coalition. Karingi Bidegu ahazaga Kenge. Amakuru rwose ashobora kubaza kuba ari meza mu minsi ya vuba, dore ko ari bwo bwa mbere mu mateka Kinshasa yanemeye ko mu by'ukuri umuryango Croix Rouge utanga cyangwa se utabara. Twabigarutseho mu masaha yatambutse tugarutse tuti rwose kera kaba yoze ngo kera kaba ni nko kuvuga ngo byari bigoranye ariko byakunze cyangwa se byashobotse. Mu by'ukuri birangiye bishobotse, dore ko ku gicamunsi cyo ku wa kane tariki 30 rwose nibwo komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yageze mu gace ka Minembwe hariya muri Kivu y'Amajyepfo ijyanye ubufasha bw'ubuvuzi ku baturage bamaze imyaka igera ku 9 babayeho mu ntambara. Abatuye mu misozi ya Minembwe rero na hariya mu Imurenge baragaragaza ibyishimo bidasanzwe n'icyizere cy'amahoro, bavuga ko rwose uku kuhagera k'uyu muryango Croix Rouge ari ikimenyetso cy'uko mu by'ukuri ubuzima bushobora kongera gusubira mu buryo busanzwe. Aho uyu muyobozi w'agace ka Minembwe Colonel Gikwerere Charles wakiriye izi ntumwa za Croix Rouge yavuze ko
ubufasha bwazanywe bugamije gukemura ikibazo gikomeye cy'ibura ry'imiti cyari cyugarije abaturage. Agira ati nibyo kuri uyu wa kane tariki 30 Mata komite mpuzamahanga y'umuryango w'ubutabazi yageze hano ku mugoroba. Twabakiriye batubwira ko rwose baje gutanga ubuvuzi ku baturage. Hano hari ikibazo gikomeye cy'ibura ry'imiti, turizera ko ubufasha bwabo bugiye gufasha abaturage. Ntabwo byari biherutse rero, ni inkuru nziza ku batuye mu Minembwe kumva ko Croix Rouge yahageze ndetse yajyanye ubufasha cyane cyane ibijyanye n'ubuvuzi, kuko abaturage bakeneye ubuvuzi bahariya. Ni byiza cyane. Hanyuma nibabanze baswizinge icyo cyanga cyo guhabwa ubuvuzi, ariko nanone ku rundi ruhande ndagira ngo mbabwire ko ku ruhande nanone rundi umutekano ugiye kuboneka, kubera ko M23 iri tayari ndetse na MLDP twirwaneho kubaho ubutabazi. ni imwe mu ngingo nyamukuru zigezweho ziri kuganirwaho mu bayobozi ba M23. Hanyuma ikindi twagarukaho nuko aka kanya Retired General Ibingira, ni General Retired Ibingira yasubije abavuga ko abahutu bari mu buyobozi ari udukingirizo. Ni Fred Ibingira, General Retired Fred Ibingira akomeza gucengeza ivangura mu Banyarwanda. Yavuze ko abakomeza gucengeza ivangura mu Banyarwanda kugeza aho bavuga ko abahutu bari mu buyobozi bw'u Rwanda. Yavuze ko rwose hari abavuga ayo magambo bavuga ko ngo mu by'ukuri abahutu bari mu buyobozi bw'u Rwanda ari udukingirizo. Ibingira yashimangiye ko politiki igihugu cyashyize imbere ari iyo kunga ubumwe, aho kurebera ubushobozi bw'umuntu runaka mu ndorerwamo y'ubwoko. Yabigarutseho ubwo yifatanyaga na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu, Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, abakozi ba CHENO n'urwego ni CHENO n'urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora na RALGA cyangwa se RALGA, bibukaga ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bari mu buhungiro bakunze kuvuga ko igihugu gishyira mu mwanya cyangwa se mu myanya y'ubuyobozi cyangwa se ngo itandukanye abo mu bwoko bw'abahutu nk'udukingirizo, cyangwa se ngo abo u Rwanda cyangwa se igihugu gishyira abantu uko igihugu gishyira abantu mu myanya y'ubuyobozi, ngiyo gishyize abo mu bwoko bw'abahutu mu myanya, muri iyo myanya ngo bari nk'udukingirizo. Ibi ni bivugwa mu rwego rwo gushaka kwangisha ubutegetsi abaturage, na cyane ko kuri ubu igihugu kitarebera mu bwoko runaka mu gushyira abantu mu myanya y'ubuyobozi, ahubwo hashingirwa ku bushobozi umuntu afite. Hanyuma General Retired Ibingira Fred Ibingira yabwiye abavuga ko umuhutu ushyizwe mu mwanya w'umuyobozi w'urwego runaka aba ari agakingirizo bibe. Yavuze ko abavuga ko kuba umuhutu yashyirwa mu myanya cyangwa se mu rwego runaka rw'ubuyobozi aba ari agakingirizo, avuga ati abo babivuga baribeshya. Yerekanye ko iyo biza kuba bimeze bityo na Repubulika ya mbere n'iya kabiri zari gufata abari Abatutsi zikabashyira mu myanya nk'udukingirizo, ariko ko bitari gushoboka kubera ivangura ryari ryimitswe. Ati barangiza bakaza bakababeshya ngo bafata abahutu, bakababeshya ngo gufata abahutu ni udukingirizo, ariko ibyo bintu ko ari udukingirizo. Kayibanda yananiwe gufata Abatutsi ngo abashyire muri guverinoma ye bavuge ko ari udukingirizo. Habyarimana byaramunaniye, ndetse tuve no kuri abo FDLR kugeza uyu munsi muzanshakiremo n'umwe. Yagaragaje ko politiki yo kubanisha abanyarwanda bose hadashingiye ku moko yatangiranye na FPR Inkotanyi, kuko mu mwaka w'1990 wari chairman wa FPR Inkotanyi yari Kanyarengwe Alex, wari
warakoranye n'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Avuga ko hari abari abasirikare bakuru ingabo za RPA zafunguye muri gereza ya Ruhengeri barimo Colonel Rizinde Biseruka ndetse na Muvunanyambo bazaha gushyirwa mu buyobozi bw'izi ngabo, nyamara bari abatangiranye nazo batari baburimo. Ati amapeti yatanzwe akomeye ya mbere uhereye kuri ya Fande Paul Kagame yari amapeti 10 bitaga Members of High Command. Biseruka yari uwa 9 mu gihe Muvunanyambo yari uwa 10. Ntibisanzwe mu ishyamba se? Ati ntibasanze mu ishyamba se? Sinigeze mbawe n'uyu munsi iryo peti sindanarigira. Yakomeje agaragaza ko ibikorwa atari udukingirizo ahubwo, cyangwa se yagaragaje ko ibikorwa atari udukingirizo ahubwo kari kwimakaza politike nziza idashingiye kwivangura amoko, ironda karere ndetse n'ibindi bigamije gutanya abanyarwanda. Ati abantu bavuga ko, cyangwa se abantu bakavuga ngo n'udukingirizo, noneho FDLR nikora udukingirizo itware ibingira ngeyo ngira agakingirizo, ariko politiki ya FDLR bagucisha so munsi. Ibikorwa ntabwo ari udukingirizo, ni politiki abantu bakora bemera yubaka iki gihugu kandi izagenda isimburana. General Retired Ibingira yagaragaje ko usanga abantu baharabika igihugu muri ubwo buryo, harimo n'abatabawe n'inkotanyi. Urugero rwa hafi ni Brigadier General Emmanuel Habyarimana uzwi nka BEM, wari warafunzwe na Habyarimana Juvenal, inkotanyi zikamufungura ndetse nyuma kaza kugenda zamurwa mu ntera kugeza ubwo agizwe minisitiri w'ingabo mu mwaka 2000 ndetse na 2003. Brigadier General Habyarimana yaje guhonga ndetse kuri ubu yirirwa avuga ko RPA yisha abahutu, yirengagije ko nawe ubwe atigeze yicwa. Ibingira ati wowe waje uri majoro, RPA ikugira lieutenant colonel, ikugira colonel, ikugira brigadier general, ikugira ministre w'ingabo, ese ijya kwica abo ngabo kuki idahera kuri wowe yica? Mu gitondo umaze guhaga urahaguruka ufata inzira uragenda. Niyo mpamvu bavuga ibyo bavuga byose bakavuga ubusa. Hanyuma nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, u Rwanda rwakurikijeho urugamba rwo kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwarasenywe bikomeye. Abari abahutu bari bafite ubwoba ko abatutsi biciye bagiye kwihorera nabo bakabica, mu gihe abatutsi bo batekerezaga uko bazongera kubana n'ababahekuye. Nyuma y'imyaka 32 gusa ubuyobozi bw'igihugu bwabashije kubaka ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda mu Banyarwanda. Minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu iherutse kugaragaza ko ubumwe bw'abanyarwanda buri kuri 95.6%, ubwiyunge bukaba kuri 95%, mu gihe ubudaheranwa buri kuri 90.8%. General Retired Ibingira yagaragaje ko abanyarwanda bagira amahirwe yo kuyoborwa n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Paul Kagame wanayoboye urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Yasabye urubyiruko murambabarira guharanira ko igihugu kimaze kubakwa mu myaka 32 ishize kitazongera gusubira mu bihe nk'ibi nka biriya byabaye muri 1994 byivangura, amacakubiri, urwango n'ibindi bigamije gusenya igihugu. Ati abakuru turakuze ariko abato iki gihugu kiri mu maboko yanyu, mutazicuza mwagitakaje, mwakirekuye kikagenda mugasanga muricuza. Ni General Retired Ibingira, ubu nibwo butumwa yatanze. Hanyuma ikindi twakomozaho twerekeze hakurya y'inyanja ngari, mbabwire ko mu by'ukuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cye cyatsinze intambara na Iran, ndetse yongeraho ko
bizayitwara imyaka 20 ngo yongere kwiyubaka. Mu kiganiro yagiranye na Newsmax, Perezida Trump wa Amerika yavuze ko ingabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi za Irani kimwe n'ubutegetsi bw'igihugu byarimbuwe. Nubwo Trump yigambaga gutsinda intambara, ariko bamwe mu bandi bategetsi ba Amerika babwiye CBS News ko Irani gifite ubushobozi bwa gisirikare burenze ibyo ibiro by'umukuru w'igihugu cyangwa se urwego rw'igisirikare batangaza. Abategetsi bagera kuri batatu batangaje ko hafi kimwe cya kabiri cy'ibisasu bya misile bya Irani n'ibikoresho byo kubirasa byari bigikora igihe amasezerano yo guhagarika imirwano yatangiraga mu ntangiriro za Mata. Trump we ariko yagize ati twabashenye mu bintu byose, kandi niyo twahagarika intambara ubu byatwara imyaka 20 kugira ngo biyubake niba byanashoboka. Yongeyeho ati kandi ibyo ntibihagije, tuzagenzura neza ko batagira intwaro za kirimbuzi. Ku ruhande rwayo Iran iravuga ko igikomeye cyangwa se igikomeye kandi ngo izakomeza kwirwanaho ikoresheje uburyo bwose ifite. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu tariki 2 Gicurasi 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.